खुलुमबाय इनसाइड एनिनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सुक्रजित बसुमतारिया दिनैनि गोनां रादाबाव दङ बिश्वनाथनि फासाथाफु ओनसोलनिफ्राय बुरलुंबुथुरनि बालाबारियाव इन्द्रेश्वर बरानि गोथै सह'खौ मोनबाय। इन्द्रेश्वर बरा बिथाङा दाख्लै नाव जाब्रबथायनिफ्राय गोमानानै दङमोन। मख'जाथावदि बे गिख्रंथाव नाव जाब्रबथायाव दासिमबो माखासे सुबुङा गोमानानै दङ। दिनै फुङाव बिश्वनाथ सिंनि काजिरङा हादरारि हाग्रामानि साहा बाहागोआव थानाय भासाथाफुनि बुरलुंबुथुर दैमानि बालाबारियाव नांथानानै थानाय थासारियाव सिनायहायै गोथै सह'खौ मोनो। उनाव हाग्रा बिफाननि हानजाया दैमानिफ्राय बोखांनानै गोथै सह'खौ माजुलिनि निमाथि घाटआव नाव जाब्रबथायाव गोमानानै थानाय इन्द्रेश्वर बरानि होनना सिनायथियो। मिथिनो हानाय बायदियैब्ला बिश्वनाथ घाटनि मिरु हाग्रा ओनसोल मावख'नि हानजाया मोननो हानाय गोथै सह'नि आखाइनि आसियाव जे लिरनाय दङमोन आरो मानि बेगआव पेन कार्ड आधार कार्ड मोनो। इन्द्रेश्वर बरानि गुबुन मोनसे मुङा जाबाय जान बरा। गोथै सह' मोननाय जायगायाव बिश्वनाथनि एमएलए प्रमद बर ठाकुर आरो जिल्ला बेंगिरि प्रणब कुमार बरायाबो नुजाथि होयो। इन्द्रेश्वर बरार पत्नी तेखेतर आइडेन्टिटी कार्ड भोटार आइडि कार्ड पान कार्ड आছিলে আৰু তেতিয়াও আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে এটা মৃতদেহ পানীত উপঙি আছে, কিন্তু ওচৰলৈ আহি পেলাই আমি গৈ দেখিলোঁ এটা জন্তু। কিন্তু আজি বিশ্বনাথৰ নদী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গম পালে ভাছে টাপুত এটা ডেড বডি আছে। সেই ডেড বডিটো স্থানীয় মানুহে দেখি পেলাই খবৰ দিছিলে। ভাছে টাপু হ'ল বিশ্বনাথৰ পৰা পূবে বাঘমাৰী ঠিক বেক চাইডে। আজি ইতিমধ্যে তাৰ পৰা ডেড বডিটো আনিছে। ডেড বডিটো কিছু উৱলি গৈছে। মই এই সুযোগতে মই স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগতে নদী আৰক্ষীক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। সাংবাদিক বন্ধুসকল ৰাতিপুৱাই গৈ তাৰ পৰা ডেড বডিটো কঢ়িয়াই আনিছে। মই এইখিনিয়ে কথা আৰু মই এতিয়া আশা ৰাখিছোঁ যে ইন্দ্ৰেশ্বৰ বৰাৰ পৰিয়ালে কমচে কম এতিয়া কিছু মনত কিছু শান্তি পাব। ধন্যবাদ। যোৰহাটনিफ्राय বিদ্যাধৰ কলিতা ইনসাইড এনি बर'।